i-reaction yakho after the speech by the president? Angazi ukuthi izoqala umongameli uHubhu kaBhejana angaze ngimbone umuntu omdala angaqamba manga futhi akazizwa uqamba manga uyasikhohlisa ezingane uthi uhulumeni wakhe udale imisebenzi more than 2 million. Siyayazi ukuthi ayikho lo singama-South Africans abantu bakithi abanamsebenzi bahleli phansi uqamba manga sidlale ngesikhathi sethu sezala. So kulezi zinto abayazichaza laphayana ucabanga ukuthi asiyilo qiniso? Kusobala ukuthi le speech sakhe akayibhalelanga kwalonto ukuthi lapha uma ekhuluma ashayela izandla belungu umfana wabelungu thina sishayela izandla belungu. Kusobala ukuthi le nto beyisho lapha akayibhalelanga uqamba manga uHubhu kaBhejana. Uthini ngento ebeyisho about infrastructure ngama-budget nani izosebenza le nto? Uyazelapha infrastructure yonke le minyaka bengayenze ngani infrastructure bengayakhe ngani uyazelapha infrastructure. Can you spell the word infrastructure? So the role, sorry, just one last question, the role of the MK Party going forward in this parliament? Thina asikho kwi-government of national unity, asi-excitwa ama-blue lights, sizosebenza abantu basivotele.